Yenfri hodom na afa ye concern foforo emu first deputy speaker onokoya naja okomrahye bedwamu a woye sehwebekwayo mrahye bedwani na wode afutuo ama monfo won importamu nyina se wasrada oba ne importamu hodom a ne Asante South Regional Police Command na se wo mate post adwumako no machekere fa foforo wo hodom na ne botaye de se ne bonefosem ye kwaso importamu hodom ma posifo betimi aben won afa wetimi aso ano nti wose wasrada manfo ye wo bekwa ne importamu nyina se Womra from no near posifui into Minyajuma. Adom Kasee amani boni Isaac no menyo ene achame hina bedi echa wodi kan lawyer Joseph Osewusu etwetwe nkomo en wodi tu jase posi dom sahine George Kufunda mpare ede ato nanim se ompe baabia aposifo ebetena ene ehyan ema aposifo a ewo ne mansini no emu esenti oyi bekwai se eho ene beye regional headquarters ewa Asante Mantemu ewo Mantem fofra wonu mabie ewo posi adwumayeko no emu no jidi ye pass ebeboa am watimi akobone ewo mansini no emu no manfonso enso aposifo asene Ghana police form achihye Asante police yachiche say yachemu miensa enti wo Asante North Asante and Asante South na Asante South no regional capital for police regional command no bekwai NDC ada wura IGP enimidi nkomo so wo the headquarters na ma bekwai no o ma medwuma miensa mpe baby regional commander betna mpe baby regional commander office bewo ene mpe ka omde be adwuma baby a obetna ne baby office wo de ne wo bi hihye wo fom ya bobo ho kakra nti anye den afi na kaka no etwa ni baby ntwa nti ense ne enwumaku ahodo a omwo sa Asante South Regional mu Asante South Regional no efiri konongo be kan boase ne nyina no mu ye divisional headquarters me nsane akabom nti enwumaku ahodo wa ha no ye de adesede e be fa omuso anu si yepe na managing director ya woda AGA ano Eric Subonten editor dwase aposifo na bo a wo mo afimpinu ne dunsia wotimi eje wasase efri galamsefo ensem senzo bekoso a atai posifo echi ewo mentem no 2016 galamsefo tufa adwuma iso ena kakra through the support of public security agencies here kakra law omutimi establish law and order adwuma no etimi asayeden ejina the nice biom na ewuma na abefem ewuma na eko inti se police fo ewo yempotemu ha no so omusu gina omu nan so no mo the right resources ombetimi de abo ekro ne ho ban amabia kan mines na je say ya de party e de agalamse ne de so ntwai sa se de ehunu no ansen e be beti se ebi kra rura mines nim kokọ underground e be media stories but ye be koso asre ye public security agencies no ni titru no Ghana police omo nkoso nso ya sen na omo ne enye adwuma